السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd, sanglit ibang puji pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat ibang salam pa Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in ahli kalwarga niya, akad na in mga kasahabatan niya, dana in mga sila na maugbog hapang Hindu iban sunnat niya ila yaumiddin, sampai na sadya makiamat in dunia. Mahuli, mga kakasinamu, mga palanggungan haagama Islam. Puasim pananglit, iban katukbal namu sin salawat iban salam hanabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mabayak namu sabutun kanyu hadum ini insyaallah. Amna in mga kasabab-sababan unuhangkan in kalaungan hagin lupaan liman yut iban timampan. Salta uno naman yung mga parsababan, ang imahinang natu siya, tampan, tiranan, kapagangan natu ingkalaungan, dahil hapagpananap niya, kapagangan natu ingkalaungan, iban sing kaawam, dahil hapagsaplag niya. Sumakawa, ang natu pamasabot, in mga parsababan hikatampan iban hikapagang natu ha mga kalauman jimajatu bihaun hadunya, sabutun natu naa in mga sakit atawakan mga sabab mangi in kalaungan timaud hagin lupaan. Longsin mga sila ahlul ilm, indayin ha mga panagnaan sabab hangkan timampal in kalaungan hagin lupaan al-jahlu bi ahkamiddin. Amuna in kaawam tungod pahukuman sin agama. Amuna in kaawam si manusia tungod pa agama. Apabila in manusia di na humati sin agama niya, di na mangadji sin agama niya, inyan dalil in siya mahulog na pabibian sin kalaunan. Satta alamat in Allah subhanahu wa ta'ala mabayak niya tangsuun dahin hahambuuk ipon in ilmu apabila in siya di na mangadji. Karena lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din.
Isiw-siw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kabayaan sin Allah. Tukbalan, dihilan karayawan, sibudain karayawan dunya, atawakan karayawan haadlaw akhirah, yufaqihhu fid din. Papahatihun niya sin agama. Imanu siya. Atawakan hambuk tauyan. Na ang painjimajatu bihaun mga jama'a beriman, yani na dimagbus kato imbaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hauling zaman, tumaot na inkalawngan hasabab sin tumiyok na impagpangadji haagama. Luksin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilm, fadallu wa adallu. Ulang labilaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bunal tuod law niya in Allah, la yaqbidu al-ilm, di niya tang suon, impang hati, simpag tang su makaminsan day hakatan ipon. Ay bimakna bukunin pagtangso, bukunin pag-ig sin Allah Ta'ala, sin ilmu agama rin ha mga ipon, intang suon niya makaminsan, bukod. Sumagawa impangilahan, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, tang suon niya in ilmu, dahin ha mga ipon, dahin ha mga ipon niya, biqabdil ulama, labay roon law niya hapagtangso niya ha mga kaulamaan. Labay roon hakamatay sim mga kaulamaan. Apabila im mga ulama, apabila im mga sila ahlul ilm, im mga sila tao tagapanghati, inut-inut na mawapat, inut-inut na mapatay, inyan tanda in Allah Subhanahu wa Ta'ala, inut-inut niya ra isab tang suunin panghati rin haipon. Dantalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha lam yubqi aliman, hatta idha lam yubqi aliman, sampai nasadyalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang wayroon na lang niya makapin alim ha dunya. Wayroon na makapin tao tagapanghati hagin lupaan. Inhinangon si manusia mga jamaah. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Huminang na mga manusia nakura atawakan uhanan ha pag-agama, sumagawa im mga uhanan yan. In sila wayroong panghati, pangirab-ngirab ha agama. In inijimajatu, hazaman na to bihao. Kabakan mo, im mga manusia hazaman ini, in nagtataumaas kanila hapag-agama, in nag-uuhanan kanila hapag-agama, amuna im mga tao, wayroong misan nakapangadji sinagama. Sa kalilaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, banglaw niya jumatuna impagyanon ini, amu inhuminang imanusia, uhanan, magdadungan kanila haagama, mga awam, fasu'ilu fa'aftaw.
mga subuna im manusia, mga yukna, mga runa im mga manusia, pa mga jahil ini, pa mga tao awam ini, fa'aftaw bi ghayri ilm, ampa sila magpitwa, simpitwa bukon ha ilmu, ampa sila magpagwa, simpatawa, bukon na siya ha ilmu. Dahil hasabab yan, apabila im mga tao jahil mahinang na sila, uhanan hapag-agama, fadallu wa adallu. In sila nalaw na, kanikyanin sila makalaw na. Ang kansa, ang buok din ha mga salagbo-lagbo, malawong imano siya hagin lupaan, santa tumaod in kalawngan hagin lupaan, apabila wayroon na mangadji sin agama, apabila wayroon na mamaya humati sin agama, doon hayan mga jamaa beriman, inut-inut na in kalawngan tumampan. Laong ni Imam Ibnul Jawzi, rahimahullah, laong niya, i'lam laong niya, anna adalla talbisi iblis ala nas, sadduhum anil ilm, lianna al-ilma nur, فإذا أطفأ مصابيحهم ضربهم في الظلام كيف شاء. Laong sin Imam Ibnul Jawzi rahimahullah, ingatalaw niya sa bunal tuodin sa lagbo-lagbo hipang lalaw sin iblis hamano siya, amo na impagangan sila mangadji sin ilmu. Amo na impagangan sila sin iblis mangadji sin agama, ilmu agama. May ta mga jamaah, sabab kaya iingatan sin iblis in ilmu, amo yan ni mahinang palitaan sin manu si ariha dunya dagpak paadlaw akhir. Adapun bang mapudda na sin iblis, impalitaan sin manu siya amo nin ilmu, doon hayan laong sin Imam Ibnul Jawzi, kakausan na sin iblis, laungun imanu siya, hakatigid luman sing kaawam, hari hindi ini kabayaan. Ang kanna in kaawam, hapag-agama, ini katigid luman. Katigid luman di hadunya, labi-labi na katigid luman haadaw akhir. Ilan, impanagnaan, mga jamaa beriman, impanagnaan, sabab hangkan imanu siya, hangkan inkalawngan timaud hadunya, sabab sin kaawam, iban kajahilan, ahukuman sin akam. In hikaruan niya, sabab, nasabutan ay panagnaan, in hikarwa sabab, ittiba'ul hawa, amuna impag-agad si manusia hakabayaan si nafsu. Amuna impag-agad si manusia hawa nafsu niya. Biadi ining pangilahan ha manusia insya nakaagad hawa nafsu niya. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala haparman niya, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ulang imana sin ayat, apabila in sila ya Muhammad di na tumayma sin panawag-tawag mo, di na tumayma sin da'wa mo, di na tumayma sin panghindo mo, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, na ingata in iagad nila
in yuurol nila amuna in kabayaan sin hawa nafsu. Atin niya mga jama'a beriman, in tanda, in alamat, aham buok manusia, in siya, miya magad hahawa nafsu niya, apabila di niya napaagarun in kabayaan niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala, ibang sin Rasul. Daring hasabab yan lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man adal, hisiyo pa, aung tabaha makalabi in kalawman, yain yanan, in pag-agad hahawa nafsu law, kalawman, wa man adal, aung tabaha makalabi in kalawman, manusia makalabi in kalawman niya rin ha manusia miya magad miyumurul hakabayaan sin hawa nafsu niya, aung pa. Al-jawab, why na? In jawab, why na? Daring hasabab yan, in pag-agad hahawa nafsu. Damikian. Ikarwa sabab in manusia malawang hadunya, dagpak paadlaw akhir. Inin hikatunya, sabab at-ta'assubu lil-ara'i war-rijal. In hikatu sabab mga jama'a beriman, amuna in pagtaassub, amuna in pag-agad-agad, misan pa siya nakasusulang na, hapikilan sing hisiu-siu manusia, atawakan mga taurakula. Nabihaon, amu ini in kamatauran damik yan jima jatuka. Kamakan mo inhambuok manusia yan, di tumayma sin panawag-tawag sin agama, bukon hasabab sin nag-iingat-ingat siya, sumagawa hasabab sin pangagad niya hapikilan, pangagad niya hapangadji, si mga nakauna rin kaniya misang paingkiaw ng sin pangadji yan tukalawman. Bang mo sila hinduan sin Quran, hinduan sin sunnah, in hisambong kay mo kami, in hakasabunalan, sarag inya agad na mo, pang hindu sin kamaasan na mo. Misang pakalawan. Ang kansalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aparman niya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Asaman panakauna, asal-aun na in pagtaassub lil-ara'i war-rijal. Ang sinallahu ta'ala apabila baitaan in mga manusia ini, ittabi'u ma anzala Allah, agad kamu pakabayaan, papiaturun, papianaog sinallah amuning Quran, in hisambong nila pa mga kanabihan, pa mga karasulan. Asaman tabihaong mayroon na nabi iban rasul, amuning mga kaburuhan, kaulaman in nakaganti kanila, in hisambong sin mga manusia inibang mubaytaan sin Quran iban sunnah, bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. In hisambong nila, in kami di magad kanyo sa inagaran na mo, bang uno in kiyasapupan na mo, kahinang sin kamaasan na mo. Abihaon, bang mugaytaan, yari in kasabunalan, yari in dalil dain halom Quran, dalil dain halom hadith, dain hasunna, in hisambong kay mo. In hisambong nila kay mo, yari isabing hinang sin kamaasan naman. Misam pa inkiaunan niya nakasulang pa Quran ng sunna. Na hinang sarab bihaon, kiyalawong sin kamatauran manu si asab sin pagtaassub nila. Hapikilan, hapangadji, misam pa siya nakasulang pa Quran ng sunna.
hikaupat sabab mga jamaah. Mahinang sabab tumaud in kalawungan ha dunya at tashabbuhu bil kuffar. At tashabbuhu bil kuffar. Amuna in paningud-singud ang mga kuffar. Amuna in pagpaningud-singud ang mga kuffar. Doon ha mga pakaradyaan, parkala, amuin, tartan to sadya kanila. Uning pagtawagon, tartan to sadya kanila, biyasin pag-agaman nila. At tawakan pangaddatan, inyat to di sila kakilahan malengkan ha pangaddatan yato. Na ini hazaman pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal niya na biyabandaan, biyabaitaan, im mga sahabat niya. Asusungon zaman, im mga Muslim hauling zaman, sumingod da pakakahinang sing kafir. Sampai lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, misampa in kafir yan, sumud, pa, baisin, adab, ibid, maturay manusia, maturay Muslim murul. Akan sa nakaminsan, nakalabay in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibansin mga sahabat niya, harap pa Hunayn, yabaita. Law sin nagriwayat sin hadith, ni Abu Waqid al-Laythi, law niya, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. لو سنك رواية إن كملون يا نقمنشان جيموا سلت إن رسول صلى الله عليه وسلم هرب حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. سلت إن كملون يا بأبو پلون يا نكسود فآغم إسلام iwan bago pa kami lang niya nakaigdin ng kakufuran. Hawtuunta, hawaktuin sila, gimwa, harap pa Hunayn, salta yaun kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakita in mga sahabat, mga ini sidra, biya sa pantun kahoy, in kahuyan, doon maghanti in mga musyrikun, doon nila hipagbutang, iban hipagsagnat in mga mga pudang nila, iban si mga kapanyapan nila hapagbunuan doon, asidra yan. Yuqalu laha dhatu anwar. In pagtawag at tawakaningan sin sidra yan, sin kahuyan, dhatu anwar. Pamarorna bi sidra, sa kalilaw sin nagriwayat, nakalaway kamilaw niya, patampat yadto, pakulna in aginamu, Ya Rasulallah, o kaulaw niya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. O kaulaw niya Rasulallah, bang baha manjari kaymo, inhinangan mo kami isab, dhatu anwat, at iniya, pag-iiktikafan na mo, paghahanti-hantian na mo, biya sim mga musyrikun yan, in sila taga dhatu anwat. Di makning kabayaan sim mga sahabat, makasingud sila, biya sim mga musyrikun yaon. In sila, di hilanda isab, hinangan sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya sin mga aun ha mga musyrikun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريهين mga jama'a biyaitaan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, innaha sunan. Nakatakbir in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamunal tuod, amo na inilaw ni pagtawag sunan. Amo na inilaw niya ipagtawagon, pangaddatan,
atawa kan kakahinang simmanga nakauna rin kanyo, amuna imbanu Israel. Tapos may ta, imbanu Israel, bihat tura isa bingkabtangan nila kan Nabiyullah Musa. Awak tu kita nila, mga kufar aun Tuhan tiag tutuhanan, ulit lagi nila kan Nabiyullah Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alih. Ya Musa, hinangi kami isablaw niya Tuhan, pagtutuhanan namo, matiya sin mga kufar inilaw niya in sila takatuhan tiag tutuhanan nila. At niya, in pagpaningod-singod harugaing agama, bukun sadya jimajatu hazaman tabihaun. In ini asal na jimajatu hazaman pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan hazaman pa si Musa alaihi salatu wassalam. Na ang panamungin Nabi sallallahu alaihi wasallam latarkabunna sunana man qabla. Tagtutuod lang niya in kamuyan murulda magadda sumingod da kamu in ummat huling zaman bangsa upama in ummat na kauna iban sin sahabat hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaangan-anganda biya sin nasabot na hadith nabikiyan in ummat bihaun labi awla in ummat bihaun sumingod pa mga musyrikun. Abihaun, bangkaw kumita, labiluwa pa mga kababaihan, sin mga Muslim bihaun, kangakan mo, agad di mo na masilang, kapag tamong sadya, di mo na masilang, imbaga i-muslima, iban simbuko Muslim. Aun waktu, mga bangsa, kababaihan si Muslim pa, makusog, maniud-siud, paro kayong agama. Nabihaun mga jamaah, abihaun mga jamaah beriman, imampal na imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpaningud-singud agama, atawakan ha mga kufar, dahil naman hapag-agama nila, papangaddatan nila, papanamung-tamung nila, amuin, panamung-tamung, di katilahan, di sila katilahan, malingkan hapanamung-tamung yan, yari nasisinuran sin, kamatauran, nagbubulan Muslim biha. Nasabab yan, mga patay manghuran, mga kakasiha pag-agama, in upat parkala na sabot na to yadto. Amo yadto in upat parkala, mahinang sabab. Mahinang sabab, hikalaw si manusia, di hadun. Adapun, in umat hayadto, in umat, haupat sakit na sabot na to, kaawang haagama, pag-agad hahawa nafsu, pagtaassub, hakakahinang simmanga kamaasam misampa siya kalaungan, iban simpagpaningud-singud, aruha ing agama, wayroon duha ing ubat kanya, malaingkan in subay kita niyo magbalik pa Quran, in subay kita niyo magbalik pa sunnah, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab bihaon, timaod, in pagtungkakali, timaod, in pagdiskas ha agama, na imbayta inda akan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila jumatu haantara ni in paglugak, in pagdiskas, jumatu haantara niyo in mga pakaradyaan, di mo na masilang in kalaungan iban sing kabatilan,
iban sing kasabunnalan, naraak kita niyusin Allah, farudduhu ilallahi war rasul, balik kamu pa Allah, iban pa Rasul. Ay bima'na balik kamu pa Quran, balik kamu pa sunnah, din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salta, in mangadji, in humati kita niyusin akam. Sabab in salagbo-lagbo, ubat, hakaawam, amor ipagpangadji. Amura in pagmadrasa. Amura in paghapal Quran. Amura ini in salagbo-lagbo, ubat, hakaawam. Karena in karya sa lisin manusia, awam. Na maghajat, hahambuok, manusia, magkagunahan hambuk manusia, insuway siya humati sin agamani. Insuway siya mangadji sin agamaniya. Baba in mga kaulama anta, buhi-buhian pa, in mga kaguruhan, yaum pa sila, masi-masi, ha mga kamadrasahan naghihindo, insubay kita, mangadji kanina. Insubay kita, humati, simpag-agama, halaw man nila. Akarna, amurayat to, in hikalappas kato, karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan hadith, sa putunta, in kita, binin niya na, apang Hindu, lakalando insawani. Bininan na kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, simpang Hindu, agad indum niya biara sinadlaw na insawa. La yazigu anha illa halik. Tatta wayruun in tumaykod, in manangkiring din hapang Hindu, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in malingkan in manusia yan, majul jana na, malaw na, riha dunya, dagpak paadlaw akhirah, patutubon na may pangadjian, murah-murahan, aun, makawa na to, pangadjian, iban matakaddam, hanasabot na to, ay doon, murah-murahan, kabalikan ng pagpangadji, patutubon na mo, halapal, kasi ilan lasa, subhanallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.